ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз панҷшанбе 20 ноябр аст. ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ ки дар бораи муҳимтарин ҳодисаҳо дар тоҷикистон ва ҷаҳон хабар медиҳад. ҳоло шуморо бо мавзӯъҳои асосии ин нашр шинос мекунем. дар як садамаи нақлиётӣ дар вилояти Суғд Усома Ал-Шаъфар, раҳбари конфедератсияи дучархасаворони Осиё ба ҳалокат расид. гуфтугӯҳо дар бораи поён додан ба ҷанги Русия дар Украина ва тарҳи Амрико. оё ин кишвар бояд қисмате аз қаламравашро ба Русия бидиҳад? малахи марокашӣ кам буд ки малахи таҳҷоӣ ба он ҳамроҳ шуд. лашкари азими гиёҳхӯрҳо имсол ба Кӯлоб ҳам наздик омадааст. малахи марокаша омӯхтагӣ медонем дар ки ҷо ҳаст тӯх мемонад сари вақт коркар мекунем. анаи маҳаллиш ҳамин сол пайдо шудагӣ. ва барномаро аз як хабар шурӯъ мекунем. дар як садамаи нақлиётӣ дар вилояти Суғд Усома Ал-Шаъфар, раҳбари конфедератсияи дучархасаворони Осиё ҳалок шудааст. ҳодиса шаби 19 ба 20 ноябр дар ҳудуди деҳаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рух дод. Усома Ал-Шаъфари 50 сола аз тоҷирони сарватманд ва шаҳрванди Имороти Муттаҳидаи Арабӣ буд. ду нафари дигар аз ҳамватанони Ал-Шаъфар ки бо ӯ дар дохили мошин буданд дар садама захмӣ шуданд. сабабҳои фалокат ҳанӯз маълум нест. мақомоти Тоҷикистон расман ин ҳодисаро шарҳ надоданд, вале мақомот дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гуфтанд ки ин ҳодиса дар ҳудуди ҳамин ноҳия рух додааст. тоҷир Усома Ал-Шаъфар қаблан раиси Федератсияи дучархасаворони Имороти Муттаҳидаи Арабӣ буд. ӯ аз соли 2021 раиси конфедератсияи велосипедронии Осиё ва ҳамзамон ноиби президенти иттиҳодияи дучархасаворони байналмилалӣ буд. Усома Ал-Шаъфар зоҳиран аз дӯстони Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон будааст. дар саҳифааш дар Инстаграм зери як аксе бо Рустами Эмомалӣ ӯро бародари азизи худ хонда ва ба муносибати интихоб шуданаш ба мақоми раиси Маҷлиси Миллӣ табрик гуфтааст. дар саҳифаи Усома Ал-Шаъфар дар Инстаграм ҳамчунин аксҳои ӯро бо Шоҳрух Саидзода, сардори раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе, аз афроди бонуфуз дар Тоҷикистон ва ҳам Исмоил Муҳаммадзоҳир, яке аз наберагони Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳурии кишвар дида мешавад. бино ба гузоришҳои Иёлоти Муттаҳида ба Владимир Зеленский, раиси ҷумҳурии Украина, аломат додааст ки барои поён додан ба ҷанг бояд тарҳи пешниҳодии Амрикоро бипазирад ва дар он дасткашидани Киев аз баъзе қаламравҳо ва хурдтар кардани артиши Украина пешбинӣ шудааст. мақомоти Амрико ин гузоришҳоро шарҳ надоданд, вале ба гуфтаи расонаҳо чанд гуфтугӯи паси пардаӣ дар ин бора ҷараён доштааст. ҳамкорам Алишер Зарифӣ гузориш медиҳад. ҳукумати Доналд Трамп ба раис ҷумҳури Украина Владимир Зеленский аломат додааст ки бар асоси тарҳи пешниҳодии поёни ҷанг бояд аз баъри қисмате аз қаламравҳояш бигзарад. гузашта аз ин артиши худро ҳам хурдтар кунад. хабаргузории Reuters мегӯяд, ин иттилоъро ду фарди огоҳ дода, вале бо далели ҳассосияти мавзӯъ нахостанд ки номашон бурда шавад. ба қавли ин манобеъ, Украина бояд қисмате аз аслиҳаи худро ҳам супорад. дар гузориш омадааст ки Амрико аз Украина хостааст нукоти асосӣ тарро бипазирад. чунин тар ба қавли Reuters як зарбаи бузург ба Украина мешавад ки ба тадриҷ гӯшаҳои дигаре аз қаламравҳои шарқии худро дар ҷанг бо Русия аз даст медиҳад. аз сӯи дигар Украинаро ҷанҷоли фасодкорӣ фаро гирифтааст ва бо сабаби ҳамин парлумон рӯзи чаҳоршанбе вазирони энержӣ ва адлияро аз мақомҳояшон барканор кард. як мақоми баландпояи Украина ба Reuters гуфтааст ки аломатҳое аз тарҳи пешниҳодии Амрико ба онҳо расидааст. ба қавли ин манбаъ, худи Украина нақше дар таҳияи ин тар надоштааст. Владимир Зеленский ки рӯзи чаҳоршанбе бо раис ҷумҳури Туркия мулоқот дошт, қарор аст бо намояндагони артиши Амрико дар Киев имрӯз мулоқот кунад. Эндрю Даниери, таҳлилгари муассисаи таҳқиқотии Шӯрои Атлантик, пеш аз ифшо шудани ҷузъиёти тар гуфт, мулоқоти қарибулвуқӯъ як нишонаи мусбат аст. дидани намояндагони Амрико дар Киев ин ҳафта ба назари ман аломати мусбати идомаи муколамаи амрикоиҳо бо мақомоти украинӣ аст. чун амрикоиҳо талош доранд сулҳи пойдоре ба даст биёяд ва барои ин моҳҳост кор кардаанд, вале мутаассифона аксаран бенатиҷа. албатта ин ҷо ба айби Русия аст ки дар ҳақиқат сулҳи воқеиро намехоҳад. аз моҳи июл ва аз замони охирин мулоқот дар Истанбул то кунун ягон дидори рӯбарӯи намояндагони Русия ва Украина сурат нагирифтааст.
ҷанги русия тақрибан 4 сол аст ки идома дорад ва шаби гузашта дар ҳамлаҳои он 25 нафар кушта шуданд. Владимир Путин раис ҷумҳури Русия дер боз талаб дорад ки Украина бояд аз азми пайвастан ба паймони низоми НАТО даст кашад ва нерӯҳои худро аз 4 вилояте ки Русия аз они худ эълон кард берун кашад. Москав ҳеҷ аломате надодааст ки аз ин талабот даст кашида нест ва Украина ҳам гуфтааст ки онҳоро қабул надорад. дар ҷануби тоҷикистон ки ҳар сол лашкари азими малахт кишзору зироатҳои зиёди мардумро нобуд мекунад, имсол пои ин ҳашароти гиёҳхӯр то манотиқи марказии Кӯлоб расидааст. ҳар сол малахи марокашӣ гандумзор ва чарогоҳҳои зиёдеро хӯрдаву нобуд мекард. имсол ба он малахи маҳаллӣ ҳам ҳамроҳ шудааст. муборизаи нокофӣ барои маҳви ин ҳашаротро як сабаби асосии зиёд шудани малах медонанд, агарчи мақомот мегӯянд ки имсол кор дар ин самт ҷон гирифтааст. маҳмуҷон раҳматзода гузариш медиҳад. ҳамлаи малах дар тобистони соли 2025 то шаҳри Кӯлоб ва мавзеъҳои дурдасти Ховалин низ расидааст. то соли гузашта ин ҳашароти зараррасонро асосан дар Фархоро Данғара дидан мумкин буд. дар раёсати кишоварзии минтақа гуфтанд барои нест кардани он ба кори шабонарӯзӣ гузаштаанд. дар шаҳри Кӯлоб дар якҷоягӣ бо мезони раиси шаҳри Кӯлоб раиси кишоварзӣ шабона раиси ҷамъият бо қувваи аҳолӣ баромадем коркар кардем ва тарзи коркарда нест кардан дорад. дар ноҳияҳои Фархор ва Данғара бо малахи марокашӣ мубориза мебаранд. коршиносон сабаби афзоиши малахи марокаширо ворид шудани он аз Афғонистон медонанд. раҳбарони раёсати кишоварзӣ гуфт ки алҳол ба ҳосили деҳқонон осеб нарасидааст, аммо барои нест кардани он даст ба кор шудаанд. ҳамин малахи маҳаллиро хелшав зимоина мушоҳидаи малахи марокаша омӯхтагӣ медонем дар ки ҷо ҳаст тӯх мемона сари вақт коркард мекунем. анай маҳаллиш ҳамин сол пайдо шудагӣ хаяк ма 3 сола кор мекунам ҳамин сол дидам ҳамишам хай корбарӣ кестем фавқати мисол кор кестем бояд ҳамишам ҷои тухмониша аниқ кунем да. ноҳияҳои Балҷувон, Ховалинг ва шаҳри Кӯлоб дар гузашта ори аз малах буданд, аммо имсол кишоварзон дар кишзорҳояшон малах мушоҳида кардаанд. онҳо хавф мебаранд ки фасли гармо заминҳояшон бо ҳамлаи малах рӯбарӯ хоҳад гашт, аммо ин умедро ҳам доранд ки муборизаи феълӣ мумкин пеши роҳи чунин ҳамларо гирад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ қирғизистон ҳанӯз баҳсҳои доғ дар бораи ҷанҷоли коргарони чинӣ ва мардуми таҳҷоӣ фурӯ нанишастааст. рӯзи 15 ноябр даҳҳо коргар аз ду тараф бо ҳам даст ба гиребон шуда занозанӣ карданд. идея ҳам боздошт гардиданд. мақомот мардумро ба оромӣ даъват намуданд. бархе мегӯянд ин занозаниҳои афзоянда ки дар тоҷикистон ҳам мушоҳида мешаванд аломатҳое аз мухолифат ба ҳузури афзояндаи чин дар қирғизистон мебошад. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузариш медиҳад. инҷо маконест ки рӯзи 15 ноябр кормандони як ширкати чинӣ ва ронандагони ширкати қирғизистонӣ бо ҳам занозанӣ карданд. ҳоло вазъ ором ба назар мерасад, вале кор мисли пешина нест ва аксар таҷҳизот инҷо бекор мондааст. занозанӣ вақте шурӯъ шудааст ки ронандагони ширкати China Road ва ширкати ҷунсии Қирғизистон ҳангоми гузаштан аз як роҳ ба ҳамдигар баҳс карданд. кормандони ҳарду ширкат якдигарро дар сар задани низоъ муттаҳам мекунанд. сокинон мегӯянд дар бораи ҳодиса аз шабакаҳои иҷтимоӣ хабар ёфтанд ва шоҳиди занозанӣ набуданд. аниқ намедонам ки чӣ шуд. гуфтанд ки чиниҳо ҳангоми сангу шағал бурдан касеро задаанд. инҷо шағал омода мекунанд. гуфтанд ки барои навбат ҷанг шудааст. мақомоти Қирғизистон ҳодисаро таҳқиқ мекунанд. вазорати корҳои дохилӣ гуфт ки 44 нафарро барои ширкат дар занозанӣ бозпурсӣ карда 16 касро дастгир кардааст. дар миёни боздоштшудагон шаҳрвандони чин низ ҳастанд. бул факт боюнча Қырғыз Республикасы аз рӯи ин ҷиноят бар асоси моддаи албошӣ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. парванда барои тафтиш ба раёсати корҳои дохилии вилояти Чуй фиристода шуд. иштер башқармасына жеткирилди. як ронандаи 20 солаи қирғиз дар занозанӣ ҷароҳат бардошта дар бемористон бистарист. нашри хабари занозанӣ мавҷи вокунишҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор овард.
اکثر کاربران حضور کارمندان شرکت‌های چینی را در قرقیزستان تنقید کردند و از بعد جدی شد که مقامات مجبور به واکنش شدند. مقامات گفتند که شرکت‌های چینی در رشد اقتصادی کشور سهم گذارند و مهاجران چینی در کشور حضور قانونی دارند. مقامات قرقیزستان به این نظرند که روحیه چینی بدبینی به طور سنی در کشور بالا برده شده است. کارشناسان میگویند مقامات باید درباره کار شرکت‌های چین آشکارا معلومات دهند و از مردم چیزی را پنهان نکنند. حکومت قرقیزستان چین را یک شریک مهم اقتصادی خود در منطقه می‌داند. شرکت‌های چینی با هدف تطبیق لایحه‌های بزرگ وارد قرقیزستان شدند، از جمله بنیاد راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان که یک سال پیش آغاز شد. حضور شرکت‌های چینی در کشور افزایش می‌یابد و مقامات هم تصدیق می‌کنند که تعداد مهاجران از چین چند برابر بیشتر شده است. ضمناً وان ای وزیر کارهای خارجی چین که از دیروز در بشکک قرار دارد در ملاقات با صادر جاباروف پرزیدنت قرقیزستان گفته است که با شرکت‌های چینی در این کشور تاکید شده است که قانون‌ها و رسم و رسوم محلی را رعایت کنند. وان ای بعد قرقیزستان باید با ازبکستان و تاجیکستان هم سفر کند. در تاجیکستان هم با سرمایه‌گذاری چین طرح‌های زیادی عملی می‌شود و شرکت‌های زیادی چینی اساساً با استخراج معدن و فلزات گرانبها مشغولند. کاترین هرویس هر روز از خانه‌اش در مرکز شهر پاریژ بیرون آمده به میدان پامپیدو می رود که همیشه پر از کبوتر است. او این پرندگان را می داند و رشته و مویهای پیچیده در پای آنها را بریده می گیرد. سالهای اخیر زیاد دیدن ممکن است که رشته و یا موی سری پیچیده پای کبوتران را مجروح می کند و حتی می برد و جدا می کند. همکارم مولا رجب یوسفی گزارش می دهد. همه روزه گرفتن کبوتران مطمئن شدند که در پای آنها یگان نخ نپیچیده است. کاترینا هروی هر روز از پای کبوتران موی و نخهای پیچیده را بریده میگیرد که سبب جراحت‌های سخت در پایهای آنها می شود. موی و نخ شریان خون را قطع می کند و گاه‌ها سبب بریده و جدا گشتن پای کبوتر می شوند. از بس که روی زمین زیاد می‌گردند نخی زیاد به پایشان می‌چسبد. گردی انگشتانشان سخت و سخت‌تر می‌پیچند و در نهایت انگشتانشان را می‌برند. آنگونه که می‌بینید پایهایشان کاملا کج شدند. من می‌خواهم این گونه کبوتران و با پایهای آسیب دیده در محله من کمتر شوند. از این بیشتر از دستم کاری نمی‌آید. سال 2019 یک تحقیق در همین باره نشان داد است که پیچیدن موی و نخ به پای کبوتران به سبب افزایش اهالی، کمتر شدن سبززار و زیاد شدن تالارهای آرایشی موی بوده است. فردریک ژیگو یکی از محققان آثارخانه ملی پاریژ است و از مؤلفان تحقیق است. مردم اکثرا فکر میکنند که کبوتران پرندگان افلاس هستند. در درون سرگین خود زندگی میکنند. برای همین هر گونه بیماری دارند. باکتریا یا کدام بیماری دیگر پایهای آنها را نابود میکند و آنها پرندگان منفور هستند. ولی این درست نیست. این پرندگان جبردیدگان آلودگی ما هستند، به خصوص موی سری زیاد در راهها. ژیگو نخهای پیچیده نه تنها برای کبوتران دردناک است، بلکه حرکت آنها را سست‌تر و جفت شدن آنها را هم مشکل می‌کند. او پیشنهاد دارد که جمع آوری پرتاب‌ها بهتر کرده شود، به خصوص برای جمع آوری موی‌ها قطعه علاهیده گذارند، سبززارها بیشتر بمانند. اگرچه هروی به عهد مقامات برای حل این مشکل باور ندارد، اما میگوید که به کارش ادامه می‌دهد تا رنج کبوتران کم شود. وقتی کبوتری را میبینم که پیچیده در نخ است درد میکشم، ولی من دنیا را تغییر داده نمیتوانم. فقط به قدر توانم کمک میکنم. مقامات پلیس تاجیکستان از بازداشت یک زن در ناحیه کوشانیان خبر دادند که برای در روسیه به تنفروشی مجبور کردن زنی 28 ساله از شهر باختر گمانبر می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز خبر داد که زنی گمانبر در مشورت با یک زن تاجیک 46 ساله ساکن مسکو جوانزن تاجیک را که به پول احتیاج داشته است با راه فریب به پایتخت روسیه برده است. در نتیجه این زن را در مهمانخانه جای کرده او را به تنفروشی مجبور کردند. حادثه ماه سپتامبر رخ داده است. و در همین جای نشر برنامه اخبار آزادی به پایان می رسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خدا نگهبان.